أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. الحمد لله مسبب الأسباب ورافع الأرض بغير عمد ولا حجاب، نسأله تبارك وتعالى أن يفتح جميع الأقفال ويفتح جميع الأبواب على قلوب هؤلاء الطلاب. Amin. Alhamdulillah. Di sini Syekh memulai ceramah beliau dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua sebab-sebab adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Syekh mengatakan alhamdulillah, Allah juga yang membuka semua hijab-hijab dan menjadikan penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang bermanfaat dan akan barakah. Amin. ونسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين آمين. وأن يحفظكم أجمعين وأن يجعلكم نصرا ويجعلكم ناصرين منتصرين لشريعة سيد المرسلين محمد. Dan kita doakan kepada Allah, semoga Allah memberkati kita semua yang ada di sini. Semoga Allah menjaga kita yang ada di sini, dan semoga Allah menjadikan kita ini adalah penolong bagi agamanya dan syariatnya. Amin. Allahumma amin. فإننا أتينا إلى هذا المعهد المبارك، أتينا إلى هذا المعهد العظيم لنلتمس من خير من فيه وبركة من فيه. Hanya saja kami datang ke tempat ini, kami datang ke pesantren ini hanya untuk menjumpai dan bertemu dengan orang-orang yang baik dan orang-orang ahli khair di tempat ini. فإنه معهد من المعاهد لا يدخله إلا سعيد ولا يدخله إلا من وفقه الله لكثرة التحميد والتمجيد. Daya pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang ada di Aceh ini juga, yang tidak masuk ke daya ini kecuali orang-orang yang berbahagia. Yang tidak masuk ke daya ini kecuali orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah adalah kebahagiaan kepada orang tersebut. كما وفقكم الله للتعلم في هذا المحل، نسأله أن يقسم لنا مثل ما تعلمتم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberi taufik kepada kalian semua sehingga bisa belajar di sini, semoga Allah juga membagikan taufik tersebut kepada kami. أيها الأحباب، إن منهاج معهدكم هذا وطريقة معهدكم هذا من الطرق التي تقر بها العين وينبعث وينشرح بها القلب والفؤاد. Wahai kekasihku, metode yang ada di daya ini, metode dan prinsip-prinsip yang diletakkan di daya ini, metode dan prinsip-prinsip yang diletakkan di daya ini merupakan adalah hal yang menyenangkan mata ketika kita melihatnya, adalah metode-metode yang dapat menyenangkan hati-hati kita semua. ينطبق عليها قول سيدنا الإمام الحداد: هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر. Yang manhaj tersebut adalah cocok dan sepakat seperti perkataan Imam Haddad, yaitu metode yang mana bersih, yang jauh daripada kekotoran dan kufur. فاشكروا الله تعالى على هذه النعمة حتى يزيدكم منها. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan ini, sehingga Allah akan melebihkan nikmat ini. وإننا أيها الأحباب في هذا اليوم إننا لفي عيد، لأننا دخلنا هذا المعهد المبارك. Sesungguhnya kami pada hari ini, wahai kekasih kami hari ini adalah merasakan lebaran, merasakan hari raya, karena sudah sempat dan masuk ke pesantren ini. التقينا بوجوه عليها نور علم وحكمة. Kami berjumpa dengan muka-muka, dengan wajah-wajah yang penuh dengan cahaya dan hikmah.
فنسأل الله أن يحفظهم ونسأل الله أن يبارك فيهم ونسأل الله أن يطول بعمر الوالد. Amin. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan cahaya, selalu dijaga dalam kesihatan, juga dijaga walid kita semoga panjang umur dan barakah. Wa innahu la yantabiqu ala haula'il ahbab yantabiqu alaihim qaul sayyidina al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habashi sahibul maulid يقول أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجدادي. Apapun yang kami lihat di sini dan metode-metode yang ada di sini dan orang-orang dan ulama-ulama yang ada di sini itu cocok dan sepakat seperti kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu pengarang Simtud Duror. Beliau berkata bahwa abun, seorang bapak yatalaqa min abihi, dia menerima, dia menuntut ilmu kepada bapaknya, kemudian bapaknya menuntut ilmu kepada bapaknya lagi, dan bapaknya lagi menuntut ilmu kepada bapak-bapak dan sebagainya, dan hingga akhirnya. Dan betapa bahagianya engkau mempunyai bapak seperti itu. Falakal hamd ala hadzal khair wa ij'al nasib min hadhihi al-barakah yasil ila buyutina wa ila auladina fi tarim. Bagimu ya Allah pujian karena atas kebaikan semua ini. Semoga juga kami mendapatkan bagian daripada barakah yang ada di sini sehingga kami bisa membawa pulangnya ke keluarga kami, juga kepada anak-anak kami di Tarim. Kanat ziyaratuna lakum ayyuhal ahbab fi awakhir syahri miladin Nabi Muhammad. Ziarah kami ke tempat kita, ke tempat kalian di sini, wahai saudara dan wahai kekasihku, adalah pada akhir-akhir bulan Rabiul Awal ataupun akhir bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fi hadha asy-syahr miladuhu sallallahu alaihi wasallam wa buruzuhu min alamil khafa'i ila alamil zuhur. Pada bulan ini adalah bulan dilahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini Allah nampakkan Rasulullah dari alam yang tidak ada sehingga alam yang nyata. Hadha an-nabiyyul 'azim, hadha an-nabiyyul karim alladhi tamanna kullul anbiya'i wa kullul mursalina an yakunu min ummatihi. Beliaulah Rasul yang agung, beliaulah Rasul yang azim, yang mana para nabi-nabi yang terdahulu mereka menginginkan menjadi umat daripadanya. Warada 'anil Imam Ibn Majah radhiyallahu anhu عندما ذكر معصية آدم وعندما أكل من الشجرة وعندما خالف ما الله به تشفع بمحمد صلى الله عليه وسلم. Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah menyebutkan dalam riwayat beliau, manakala Nabi Adam alaihi salam ketika berada di syurga, beliau melakukan suatu maksiat, kemudian gara-gara beliau memakan buah yang sudah dilarang, beliau bertasyafa', yaitu meminta syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Adam, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li. Faqala Allah azza wa jalla, ya Adam, wa ma adraka bi Muhammadin wa man a'lamaka bi Muhammad. Dan ketika itu Nabi Adam pun mengucapkan dan berkata kepada Allah, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, ampunkanlah dosaku. Kemudian Allah pun berfirman, wahai Adam, siapa yang mengajarimu dan siapa yang membuatmu mengenal dengan yang namanya Muhammad? Qala Adam, ya Rabbi, inni wajadtu maktuban ala qawaimil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, fa'alimtu
أنك لا تقرن مع اسمك اسما إلا وهو أحب الأسماء إليك. Kata Nabi Adam alaihi salam, beliau mengatakan, wahai Tuhanku, aku melihat di aras, di sana tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dari situ aku mengetahui bahawa tidak ada satu nama pun yang engkau sertai dengan namamu kecuali adalah kekasihmu. Qala lahu, yaqulu lahu Allah azza wa jal, ya Adam, innaka tawassalta wa tashaffa'ta bi ahabbi khalqi ilai, bi ahabbi man khalaqtu, wa inni ya Adam laula Muhammadin lama khalaqtuk. Dan kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau telah bertawassul dengan Muhammad, engkau telah meminta syafaat dengan berkat Muhammad. Ketahuilah olehmu wahai Adam, kalau misalnya tidak aku ciptakan Muhammad, maka tidak aku ciptakan engkau. Adamun abul anbiya wa abul bashar yatashaffa'u bi Muhammadin fayalqa syafa'atan min Allah. Nabi Adam alaihi salam, Nabi yang pertama. Beliau adalah ayahnya para manusia. Beliau bertasyafa', iaitu meminta syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memberikan syafaat tersebut. Musa alaihi salam qala ya Rabbi inni ra'aitu maktuban fil alwah ummatan yudhnibuna fin nahar wa yastaghfirunaka fil lail fayabitu kulla wahidin minhum wa laysa alayhi dhanban abada. Kemudian juga Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku melihat di Lauh Mahfuz bahawa ada satu umat nantinya, mereka di pagi hari, mereka di siang hari bermaksiat kepadamu, kemudian di malam hari mereka meminta ampun kepadamu, dan mereka tidur di malam itu, tetapi dosa-dosa mereka telah engkau ampunkan semuanya. Qala faj'alha ummati ya Rabb. Qala lahu Allah azza wa jalla ya Musa innahu qad sabaqa kitabi inna hadhihi al-ummah hiya ummatu habibi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa alaihi salam, jadikan mereka itu sebagai umatku. Allah pun menjawabkan Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, bahawa umat tersebut sudah mendahuluimu. Ada seorang nabi yang sudah mendahuluimu, yaitu umat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa yaqul, ya Rabbi, inni wajadtu ummatan ya'tuna akhir al-umam, ummatan ya'tuna akhir al-umam ويدخلون منهم الجنة ثلثان منهم يدخلون الجنة اجعلها أمتي يا ربي قال هي أمة أحمد. Kemudian Nabi Musa juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku lihat bahwa nantinya di akhir zaman ada umat yang mana mereka masuk ke dalam surga 2/3 dari keseluruhan mereka, maka jadikanlah mereka daripada umat-umatku. Kemudian Allah pun berfirman, wahai Musa, itulah umat kekasihku, yaitu umat Nabi Muhammad. Qala Musa alaihi salam, ya Rabbi inni ra'aitu fil alwah ummatan ju'ilat lahumul ard masjidan wa tahura اجعلها أمتي يا ربي قال يا موسى إنها أمة حبيبي أحمد. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم عليه. Nabi Musa juga mengatakan, wahai Tuhanku, aku juga melihat di Lauhul Mahfuz, di sana tertulis bahawa ada umat
yang mana umat tersebut nanti dijadikan semua bumi yang ada di sini, semua tanah yang ada di bumi ini sebagai syurga dan suci. Maka jadikan mereka itu sebagai umatku. Allah pun menjawab Nabi Musa alaihi salam, mereka adalah umat kekasihku Muhammad. Qala Musa, ya Rabbi, ij'alni min ummati Ahmad. Dan ketika itu, ketika sudah banyak Nabi Musa meminta kepada Allah supaya umat-umat nantinya dijadikan umat beliau, dan Allah menjawabnya tidak. Akhirnya Nabi Musa pun meminta kepada Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه الأمة أيها الأحباب التي المتقدمين والمتأخرين تمنوا أن يكونوا من أمة هذا الحبيب محمد. Ini umat adalah mana orang-orang terdahulu dan orang-orang yang takhir berharap dan kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلك الحمد يا ربي أن جعلتنا من أمة محمد. Seluruh puji kepada Engkau ya Allah yang telah Engkau jadikan kami sebagai umat Muhammad. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير البشائر. Maka bagimu pujian ya Allah yang telah Engkau jadikan kami ini sebagai satu umat, yang mana umat tersebut penuh dengan cahaya yang Engkau keluarkan mereka dalam kegelapan sehingga mendapatkan cahaya, dan mereka menjadi orang-orang yang baik semuanya. هل استشعرت أنك في نعمة عظيمة لكونك من أمة محمد؟ Apakah kita merasakan kenikmatan yang paling agung bahwa kita jadikan sebagai umat Muhammad? فإذا لم تستشعر هذه النعمة فإنك جاحد للنعمة، ومن يجحد النعمة يسلبها الله منه. نسأل الله السلامة والعافية. Kalau seandainya kita tidak merasakan kenikmatan yang agung ini, maka kita berarti mengingkari dan berkufur dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Tetap barang siapa yang kufur dan mengingkari nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan dicabut daripada mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada orang-orang yang seperti demikian. فينبغي لك أيها الحبيب في شهر ميلاد الحبيب أن تقرب ويكثر منك التكريب حتى تنال أوفى الحظ والنصيب. Seyogyanya, wahai kekasihku, terlebih-lebih lagi di bulan Maulid ini, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nantinya akan mendapatkan bagian-bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سيدنا أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي كل يوم؟ Sayyidina Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berapa aku jadikan salawat kepadamu ya Rasulullah? قال أأجعل لك 10؟ أأجعل لك 100؟ أأجعل لك 1000؟ كلما قال له 10 قال له إن زدت فخير لك. قال 100 قال إن زدت فخير لك. قال 1000 قال إن زدت فخير لك. Abi Dzar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali aku berselawat untukmu dalam sehari? Kemudian Abi Dzar berkata lagi, apakah 10 kali saja? Rasulullah bersabda, kalau engkau lebihkan maka itu lebih baik bagimu. Apakah 100 kali ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau engkau mau melebihkan maka itu akan lebih baik bagi kamu. Apakah 1000 kali ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, lebih baik bagimu kalau engkau melebihkan dari 1000 kali itu. Qala Abu Dzar, wallahi ya Rasulullah, aj'alu laka kulla waqti salatan alaik. Qala sallallahu alaihi wasallam,
أفلح والله إن صدق. Abu Dhar mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku sekarang akan menjadikan setiap waktuku untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, seandainya kamu benar mengatakan begitu, maka kamu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المكثرين من الصلاة على الحبيب محمد. Kita doakan kepada Allah semoga Allah menjadikan kita dan kita-kita yang ada semuanya di sini termasuk orang-orang yang memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat tempatnya di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat di dunia. فنسأل الله أن يحفظكم أجمعين حتى لا نطيل عليكم ولا نطيل على هؤلاء الأبناء المباركين. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيبا من سر الحبيب محمد، يجعل لنا نورا من أنوار النبي محمد، يجعل لنا سرا من سر التعلق بالنبي محمد. اللهم املأ قلوبنا بمحبة نبيك محمد، املأ قلوبنا أجمعين بمحبة نبيك الأمين، املأ قلوبنا أجمعين بمحبة نبيك الأمين. اللهم اقبل دعاءنا، آمين. اقبل دعاءنا، اغفر ذنوبنا، افتح على هؤلاء الطلاب أجمعين، آمين. فقههم اللهم في الدين، علمهم التأويل، اهدهم إلى سواء السبيل. يا رب اقذف في قلوبهم نور النبي محمد، املأ قلوبنا وقلوبهم بأنوار حبيبك المصطفى، رقنا إلى أعلى مراقي الارتقاء، وادخلنا وإياكم أجمعين في دوائر أهل الاصطفاء. اللهم إنا مددنا أيدينا إليك في هذه الساعة لديك، نسألك اللهم أن تقابلنا بالغفران، نسألك اللهم أن تقابلنا بالإحسان، نسألك اللهم أن تعفو وتصفح عنا. فها نحن المذنبون قد وقفنا ببابك متوسلين بسيد أحبابك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا، أن تستر لنا جميع كروبنا، أن تدفع عنا جميع الأسقام والبلاء، أن تدفع جميع عنا المصائب والبلوى. يا أكرم الأكرمين اقبل دعاءنا، ولا تخيب رجاء من رجاك، ولا من اعتكف ببابك وارتجاك. اللهم وانظر إلينا وإلى هؤلاء الطلاب أجمعين، لا تصرفنا وإياهم إلا وقد ملأت قلوبنا محبة لنبيك، إلا وقد ملأت قلوبنا محبة لرسولك. اللهم اجعلنا وإياهم متحابين فيك، متآخين فيك. املأ بقلوبنا وقلوبهم نور القرآن، واجعل في قلوبنا وقلوبهم أنوار القرآن، وارفعنا وإياهم إلى أعلى الدرجات. اللهم بحق هؤلاء الأولاد المباركين إلا ما حققت أمانينا، إلا ما غفرت ذنوبنا،
إلا ما سترت عيوبنا، إلا ما كشفت كروبنا، إلا ما نظرت إلينا نظرة من عندك تصلح بها جميع أسقامنا وتشفي بها جميع أمراضنا وتدفع بها جميع أمراضنا. اللهم اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واغفر لنا ما مضى من الذنوب، ونقنا من العطب والعيوب، وتب علينا حتى نتوب. يا علام الغيوب، توجهنا بحبيبك المصطفى أن تغفر لنا جميع أحوالنا. اللهم افتح عليكم فتوح العارفين، فقهكم الدين، يعلمكم التأويل، يهديكم إلى سواء السبيل، يرزقكم العلم والعمل والإخلاص لله عز وجل، يبلغ بكم درجات الرجال الكمل، يرفعنا وإياكم إلى أعلى المنازل. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم من العلماء العالمين، العلماء العاملين، إلى الله دالين، إلى الله هادين، إلى الله مستهدين. اللهم اقبل دعاءنا واسمع دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واقبل لنا هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابات، فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون، فاجعل دعاءنا ممن تقبله يا رب. اقبل لنا الدعوات وعجل لنا الإجابات، واعمر هذا المعهد بالعلم، واعمر أهل هذا المعهد بالعلم، وزدهم توفيقا ورعاية بك. اللهم طول بعمر الوالد، وزده اللهم قوة من عندك، وزده طول عمر في طاعتك، وزده حراسة وإنابة منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أسألك أن تقبلنا على ما فينا، تصلح ظاهرنا وخافينا، تتجاوز عن جميع ذنوبنا وسيئاتنا. إن لم تغفر لنا أنت، إن لم تغفر لنا ذنوبنا أنت، فمن يغفرها غيرك؟ فإنه ليس هناك بابا ينفع الوقوف ببابه غيرك. يا من تحب إلحاح عبادك الملحين عليه، يا من لا تتبرم بكثرة السؤال، أذقنا برد عفوك وكرم استجابتك. ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن نحضر في مثل هذا المعهد المبارك سنينا عديدة وأعواما مجيدة في خيرات ومسرات وألطاف. اللهم اقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita baca ya tarim ya. ونزولا عند رغبة أحبابنا الكرام حيث طلبوا لكم الإجازة والارتباط بأسانيد أهل تريم، وإننا نجيزكم في بعض أشياء تخصكم بالعلم وبالتعليم وبقوة حافظة إن شاء الله تعالى. Di sini barusan guru kita meminta ijazah kepada Syekh tentang amalan-amalan ahli tarim supaya kita ada ikatan dengan tarim. Dan insya-Allah Syekh akan mengijazahkan kepada kita sesuatu yang ada pengaruhnya dengan ilmu, pengaruhnya dengan belajar, pengaruhnya dengan mengajar, dan insya-Allah beliau juga akan mengijazahkan kepada kita sesuatu amalan yang menguatkan hafalan kita. وإننا مما نجيزكم فيه ما أخذناه عن مشائخنا الكرام أن من أراد قوة الحافظ وسرعة الحافظة يقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر بوضع يده على صدره 100 مرة من اسم الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح 100 مرة. Syekh mengijazahkan kepada kita sesuatu yang beliau ambil daripada guru beliau yang bisa menguatkan hafalan, yaitu kita lakukan setelah selesai salat subuh, mengambil tangan dan meletakkan di atas dada, mengucapkan ya Fattah ya Fattah ya Fattah 100 kali. كذلك مما نجيزكم فيه أيضا قراءة كل ليلة قبل النوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية قراءتها كل ليلة قبل النوم. Syekh juga mengijazahkan kepada kita satu amalan sebelum tidur. Sebelum tidur kita membaca satu ayat Al-Quran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat inna fi wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas hingga akhir ayatnya, yaitu setiap malam sebelum tidur. وكذلك نجيزكم في راتب سيدنا الإمام الحداد وفي ورد سيدنا الإمام الحداد وفي كتب سيدنا الإمام الحداد. أجزناكم في ذلك كله رجاء أن ينفعكم الله بذلك ورجاء أن ترتبطون بأسلافنا الصالحين في تريم وفي غيرها من بلاد الحرم والإقليم. قولوا قبلنا الإجازة. Syekh juga mengijazahkan kepada kita ratibnya Imam Haddad, wiridnya Imam Al-Haddad, juga kitab-kitabnya Imam Haddad. Semoga kita bisa mengamalkannya dan kita punya ikatan dengan ulama-ulama terdahulu, dan sehingga akan memudahkan kita pada segala hal dan juga memberi cahaya kepada kita semuanya di hati kita.